Dwi yma heddiw efo Maggie, felly beth sydd ar eich stondin chdi heddiw? Beth sydd ar eich stondin? Da ni'n showcaseio Africa. Mae gennym ni sauces a spices Africanaidd a patties hefyd, neu meat pies. Okay, iawn. And you've learnt Welsh, haven't you? Do, dwi wedi dysgu Cymraeg. Da iawn. How long did it take you to learn? Wel, nes i dysgu dros 2 blynedd a rhan amser. So dwi ddim yn hollol rigol, ond dwi'n mynd ymlaen efo Cymraeg. Da iawn, mae hwnna'n anhygoel i gweld. Felly, beth yw'ch hoff peth ar eich stôl chdi heddiw? What's your favourite thing? O, dwi'n wrth y modd efo popeth. Dwi'n really licio pethau arhegion. So, yeah. Ond dwi'n neud popeth, so dwi'n wrth y modd efo. Waw, mae'n rili da. Faint mae Cymru wedi creu gyd i hyn? Wel, mae'n dibynnu be, so mae'n systems, lot o'r amser deud i gwir, mae'n just dibynnu be dwi'n neud. Oce, iawn. Diolch yn fawr iawn. Diolch.